Merek rokok. Murah. Ya. 1.000 sebatang. Ya. Sakit di sini. Ya. Acok 5 tangan. Rokok orang miskin. Ya. Mandu. Nak dua kali. Manyo. Nan mangecian rokok maknum ko rokok orang bansai. Manyo. Angoang den Bali beko le dang angoang den Bali beko. Dan rokok maknum le. Angkecian rokok maknum ko rokok orang bansai. Le sebanyak kopi tiang. Le sebanyak kopi tiang. Den tapuan kakan niang giluang le mah. Yo angkecian rokok den ko rokok orang bansai. Perslop dia beli rokok dia. Aden na mangecen mang tur korban set lele dang. Sakit iskua. Korok orang kayu le dang. Jam puncak kada den luang sabui le. Angwang den Bali ko le dang. Bara banyak pitiang tadi Bali angwang ko le dang. Jo para kuniang den Bali ko. Ada Bali rokok wa. Jo pabrik den Bali lia dang. Jam puncak kada den luang ang bawa le ko den Bali ya. Bali le dang. Woi kawan-kawan saudara lahir dan penjual rokok murah, dan penjual rokok Magnum, Mio, nama kau nama Mansek lah namanya, yang nak baju itu ya. Jadi sama-sama nasib kitanya. Cuman itunya untuk kawan-kawan nan saudara lahir, nak kamu nampak apa lorang tu namanya. Nan kamu beli pabrik rokok tadi tu. Ya tolonglah setiap bagi lah je kami rokok murah kau, supaya sama rokok namanya. Tolong like, subscribe, komen video ambo ko. Kan bisa lo ambo beli rokok mahal tau. Terima kasih.